preferiti Sompa FM and TV why Sompa mani jeni akati apana unu Sompa FM Sompa de asitine imuno ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam nina ne kasebo bijisam ni ajasu sem nina Sompa de abama Sompa FM Ema katiapa Sompa TV Emenijie Sompa TV Emenijie Oh, wisdom ni bitie Sompa FM he Sompa TV Afedia Sompa no trendy. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino kwa pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura baby kra. Sia. Ayasem haja bebira to agu. Yes,
branso Ghana today branso no etie for yema munyina akwa baba sompa 106.5 FM Accra na Accra no na wa ha de ntia ya ka Accra ne se sompa ne ye dɔɔso ye headquarters wo Kumase no ye eno ye sompa Kumase sunyane nso ye sompa sunyane nkranza sompa nkranza sompa takwa sompa tachiman ntia wo mu a enti ya ne aka sompa Accra enti Facebook no se wo ba ho na se wo bo sompa no amfa Accra na ma wo wansa wo nenam tachiman ho baabi anase ato afa nkranza anase Kumase ena ye de no SOMPA 106.5 FM Accra 106.5 ne boom 106.5 ne boom na say wanya prekopenti ya like ne follow na aboa wo kama yaba mu nyina kwa baba Ghana today ye dwumadi a ye hye de obokrata hodo abadwa so na ye hye trending stories ahodo motivation ewom ye hye mu nkran stories no atimi trigger be atimi fa ba bia enyumakuo bi nso ne boa ye Pepsodent cavity fighter ka ho hajia ka ho kasa natural mineral water ka ho multiple question for nso so wo mo ebo ye chidom kama promasidon su ejinem na nyame ya ndomo a ye ba kanashi 31st October 2025 kanashi Lorry Park hono a ye boy nsese ye peja studio no dia babesi abonten na wate so mpanka wo ye ne presenters nyina na eba wo be hu ye programs ni nyina anopa Ghana today ye be ye wo ho ye news ye be ye no ho first service ne live band ye sponsors in Komodie 21st clinic sciatica expert sciatica originator womunyina ka ho bell beverages for beba be chade promasidor for be ma twisco anopa no na dia for wanum he eni amapa bebre ne de ba Leicester Ghana Limited omde yas toothpaste ene ne brush abadwa so ebe ma wa posen na dia twitwi wo se eti ye kam se wote connection ne importam de a ablekuma central fo nyina ablekuma central nkurehye ablekuma central ase nyina 31st mun share 5 am ekosi 7 pm ene yebewie na yapagya ye niam nyina ade afiri ho me nkona mema akwaba me adult children me mama akwaba o ya joso mo na bibi aboko de na ahofe na adware musa no nso sa odo ho bodondo na dondo ene me ba adwowa selo ya pa o se me man ko ye lo ho no correct oba ya akwaba me de man no akwaba de ma wo kan say ya adwo akwaba lo ya adwo asare lo de di ewe you because dress no kra dress and me ye hair Anna okay Anna hair leadership ne nyina ka ho enti mumfa do bokrata ne mra ye mboboso ye wi a ye beka kanahia asem adwadifo wo mo bo ye chidom no nso ye beka na omanfo nyina hwe ni mu nti we de apam so mu ani enko na adwa nso mfa bi nto aso me da se mo bapa na anopa ba bia obi a afidie ne da sompa de enhyira no waye mu fafafo ko ankrata na moboso Ghana today so na ye frase enti unya miemu abiem se de be na mansan bete na wo be hunu nsem no ne ka bra wo mo edi nkomo daily guide obokrata ena no pay me di frase wo de Ghana man pani His Excellency John Dramani Mahama wo de nemfoni aba beto akire gonja de hye kron na wakasa de afa galamse no ho se de Catholic Bishop Conference frɛ eno achi wo no me ka bi ebam wo no mo nso frɛ se state of emergency mampanin famra esanse bra na wo bontoa no na mampanin dada akufo adote so no wo kan sa asem kro na enti wo no famra ne penso na wakasa de afa ho se ansa na state of emergency betimi aye adwuma no wo ba bia yeso okobisa se de mampanin kasa enkobisa brewa na no wo bebisa national security kratafa etoso miensa ensem no wo ho wode yewura Emmanuel Amakofibua so afọ wo hwe ye kwaye agudie ne nsase obo ade de adom yeso wono nso de abeto so kire enhyehye ya abane de agu apono so se de be na form agudie a wo mutu emfa mra kwan so illegal money galamse no wo betwam kura eno edakratafa etoso nsia wabon nsem no boa 5 pillars anopay kohwe bra wanya daily garden tisanso no wa follow yan wo SOMPA 106.5 FM Accra obehunu de ekonyina da eno nso eda ha Dr. Razak Poku wachro na nenchro ye National Lotto Act regulations ho anopai se okokratafa etoso 9 wo daily guide obokrata no mu a eda ha na wohwe katu a wode aba betu hei na anopai ukọ hu din pese esukufo bi te classroom ena mehu
was it G's they bring for class in basic understanding and all wakana mfuni ni nipa ya waso ni sisi no AKOSUA atro wo ni din space ehye no ene ba kono so waso ni sisi dia ohunu ba bia ekro ewo ha yewura napo ene yeso wadi award na we Harvard Ministerial Leadership Award sa award we no said ye na free SHS na pension wo ye nwoma sua so afo etimi ba mu no eho award na wakwa akogye anopai eno nso eda ha sada na award kro na nso mining mugo we mining magnate angelist wono nso akwa akogye bi chief executive officer edema ngovo mining eno nso wo mo ananwo anopai ni mfuni na da se fefefe eno eye daily guide krata no nemsen no bia na uwura mfimfini ho krata fa etoso enum a wo se nipa num awu ewo Zelensky asase so Ukraine wo se Russia for drone na bia ena wo mode ato anopai ewo ha ena ashababo fo nso yeso ko Somalia wo mu prison wo madresse tisa soja fo akwa ko wura ho eno nso ho nsem eda ha anopai na uwura aman foforo so etise Nepal ene na afa nso a ewo nso asase adwiri ema nipa pi ena wo mati na no won said we yensu a etoye anopai eno nso da ha European Union ene Morocco aka wo motama banchiri mpa se be na agriculture wo betimi ahwe na wo mo ahwe ne yi na uko India wo mo se enkoda aduru a wo mo nom bra wo mo bowa nkora wa aduru na wanhye da ntudini wo so wo mo abane ewo state be semiensa esanse ebinum akwakonom bi eti nananom wonse do nti wo mo yemu hwehwemu mapa na wode ababeto a watwa India pharmacy nimfoni na wode abetum anopai ehonsem no donkuma wo mrahye badwafie nso kasa se wo matese abane se kumase inner city road project no wo ba bayo wo bayo no na amanfo ebo na baso se wo nyere ne ho eba ne sa akiniye no wo mo de besi Ghana ti saa kosi awieye awia bo nso to kiniya na bekoso asi enti eno na donkuma ne se enye ne o abandada no kura penso no wo hyehye de to honom ne ho ade eno nso ewo ha ya no peye boso ede ama yetiefo nipa nwotwe ne yaso wo mpachi daily guide de mfoni no aba beto kratafa etoso nsianom no wo se we yechi wo mo banda eye bono mantamu na wo mu tu agudie fom die ya emfa mra kwan so na nipa nwotwe ebi ya latafo ebi firi Gambia na ebi nso firi Ivory Coast ahayada ya anopai wo mumfuni ededemu a delegate obokrata no wo twa bi ediaba Alhaji Alhassan Bukari ni Delta Airline peni ya kasa se wotre na kwaba mu ama aba be faga na nyina nti unya tu free se ne Port Harcourt ana Kaduna na wo bagana obetimi afa dupre nti eno so honsem eda ha ya anopai ye boso ede ama yetiefo DVLA to issue personalized number plate and also anopai waka ya wode ababeto ha ye bo honsem na daily guide say journalist George Clifford Owusu said ye wo musikata na chi no and also wo mfansie watwa ede aba air pollution campaign goes to Ayawaso Central School na wode dwomuro bia ababeto ha enye dwomuro ayebo galamsa amana pa na anopai so wode atom wo setakura de nsuta railway line no so no behwe ya tutu ntu hunu te se dwomuro a enye dwomuro railway line no na wo mu galamse yedidi mu saa anopai eno nso eda daily guide mu a ye boso ede ama yetiefo enso ewo ensenumu NHIS say nipa 10,000 ena asogli yam festival wo hwe nim se obetumi register wo mo ewo apomodensi achiba so eno nso ene da hai afi akura emfinsia du asase mamye galanse petia wonya ni 3D mu no eno nso ewo ha ya anopai daily guide aboso a ye boso ede ama yetiefo madwo afa bika ho The Chronicle the obokrata no ena yede eto so kokrata fa eto so mienu a
and Odehyieba Anglican Bishop of Accra, Right Reverend Dr. Daniel Silvanus Mensah Toto, and the ofre akwamate muafo ene womo a womu tuatua amra no ano wo maimu se mo ntwe wo mani e wo galamse kuno sanse e kamia kwa se wo magyan tokwa no e dia massive society iku ahodo no e na afei hemfo no ene asofo no wo se agegefo no so esese wo mo so e de wo ma no etumu bi se de be ya wo mbetimi ahye aka ho asem e ho asem anope kratai e de aba nyame yadomu abosumi ya ye wo mu ni de toso aduasa e na the chronicle ebo amane se apostle engineer ya wanye ne ba bi ekọ Joseph Kantanka Kristo asafo adwumakuo no anase asafo no penyina wotua wo ma no enyame ya adomo abosumi ni de toso adu no ene wo mbedi na de duanan Ghana Sports Complex Park eho ene adwumadie no ebekoso enti wo manfo nyina enhye ne so ene edu ho no mu a obi a emfa ne mu a enkonkota adwumadie no achi na yekọ Ashanti region emfifi mantem ena afi epue mantem na penyina wo kura franka de ama NPP amnyoko no sempinifo hwe no moto aba de manoa Dr. Mahmoud Baumia wode na probo ene namne na mantem ahodro no emuna ye chiem se okopie mu asante mantem mfimfini epue mantem no na nya semketwa dom etwi baaye ebe pie yesa wo mo ba behia Dr. Baumia no na echen kuri na wo chiem se na niso ade hunu ya wode tu dwa no so omanfo agitumu ya kratai afabi ede aba ukokratafa etoso enum no a Ashanti Regional Health Directorate Meka Ghana Health Service adwumakuo ne nkrabata Asante Mantemu wo mo ne eku ahodo bebre no aka bom nyame yadoma wo chena benadayi wo mo ba behye human papilloma virus vaccination HPV no wo behye ho vaccination ase enti wo bia emfa ne ho anyumu bi target no 379,609 females ema enti nkoda wo ma different fishia no enkron ekosi edu 9 to 14 years no wo mbesisi vaccination centers ahodo no ewo Asante Mantemu enti obi anko na HPV no virus bi eno na de kokrama eto ema wode ano ya ye friend cervical cancer no eno na de ba enti saa empanie ne vaccination ya wo mode mai se ebetimi asi saa kokram no ano enti ese obi ade ne ho agimu bi no wo se mpempini ya no manfo de mesa hodo bi no mo ne nsensem bi dedadeda monten se ukọwo panie ne bi a wanhwe ye kura wo kura no wuntimi ngubi ni ade wo se saa ne man nyina enye no kore wo maso ahwe wo mahunu se oha obi ani ho enti se de be ya cervical cancer no ye betu ase no obi a emfa ne ho enji saa vaccination with the chronicle the obokrata no anopei wodi biaba na apa mami fa mi mo ne tew se de be ya papers na kan ye betimi aka ni nyina apreko daily graphic the obokrata na dia wodi aba se his excellency John Dramani Mahama se galamse kon no esese ye yere ye ho na ye kompa enu nti se waka na ho ntam se wo mfa ni agro na wo hwe daily graphic eni mo ho no anso a wo se wo hwa insuta galamse no awurawura mu ama wo mu renwe line no atete se konti bi edi se yenim na keteke bi kofa saa kwan no so a yentia ne se adwire gu fom na apam hwe graphic eni mo ha ha Railway na toilet amana and I say railway no line na wo ho no e say be revamp railway industry ne be da ye ni wo bra say galamse fo no wo mo instruction yo say fa be ensuo mu o ekwan yo na no so kra de si ayi fo pa o mo de ye no ECG for say kakra ka o mani o Greek of ho ma na sanfo no o mutimi ko twetwa mu nyina one of the years wo tu ogudie no a de obehia ne bia wo obesi ne kwa bia obetwitwa eti se wo na wo ye nsuo wo na aye kane o wo na aye railway o twanu nya kone ba bi ne wotutu ne wokọ eti ese ayi insuta railway line no sa 3 km takorade ya chim line no se hono so de omu rails ne adwuma wo se wo ba bi wo ha eye adwuma o ebi di ase ekwa akosi awaso nyina eye adwuma eno so se ato apen ama edi wo hawo eni abinidie abakese pa His Excellency John Dramani Mahama so obeko wonku yi na daily graphic sports on the back page won se for ba what the baba resilient lions hold kotoko
Kumasi Asante Kotoko say team bina say team mienu a wo de wakoma kwhye mu a Accra as a vote say yes never say that until the bones are rot say bones na rot and say rot pam still I know say it's not rotting bones no rot and rot akokwa na mu me rot oye so the bones na rot na ukuma pem beba na pem timi ba bi say the Pokopan Warriors apem ukuma pem beba na omakum na omo san de apem aba na omakum nti say no ha say de aka metema there's a league no Heart of Lions na di kan o and a media to mienu okre and a has of vogue baby omo da no de ya eye mo to so miensa wo na Asante Kotoko toss 10 erade eti we mu no bones no omo ni toss mu kra na mo na ukuma pem ba se aka metemba so obi abodi papa enti na make Kotoko ne Heart of Lions no 0-0 omu hodu omu kama enti we scoreboard no eti yenua be ma bad ya ka nyina wode beba nti we daily team na de wakoma kwhye mu na ni woni akoma pa football people as a Manchester United na mi Chelsea na the blues no kra no asemo ezi ade ne se Yesu anti bi no na ama team no ye be nse de yakoma nyina be manyame ye de yakoma nyina be ma Yesu hodi hwamu ni ho hodi e woni hwamo eno no so sa wo de obrema no a onse no obe reward yes obe so woni nyina e omu anu ma power sumba ko it is area de akoma ne atenka nyina so say say Deuteronomy 6:5 or say love the Lord with all your heart with all your mind with all your soul with all your strength unnim no afa ne nyina nkodo no na de koma ba bi se bia be ma ana so oba ana se adwuma mu ana se bia nipa bi mu ana football bi mu a ni nyina hihim it is a wo mo wa ball bet kama no o mate bet no it ebe ya wo be 5% bia sanye bia 5% de ensheda me ma mi bi o se wo kwa ware a fa wuti konfo akoma nko na msi ade no se wo kono se anko yi a wuti na be ya wo ya na mo akoma nte na mo de wakoma kwa a fa akoma ne de atia na wo be wu it was wo kwa ware a fa wuti ko enfo akoma nko na se ma adwene nya adwuma nyokre ba akoma no de akoma no ye sensitive and delicate nti akoma no wo mu santi akoma no de wo ye ne kakra bia na wasa se wa hwa wase me bete na wa techira nko ataka beka o etenso a bibia nya adwuma oni but onyame de wo de wakoma ma no it was love the Lord with all your heart with all your mind, with all your soul, with all your strength. If you say ono die obo ho ban for akoma nyina na okra nyina for akoma nyina ene wadwiri nyina no ahoɔden nyina ene ahoɔden nyina do awurade onyankopɔ because ono de wo de manoa onsɛ no okay but ɔsɛ no menka de ɔde ne ho tu nipa so nipa de wo de kɔma no a ebia no wantimi anhwa akoma ne yie ene obia ne timi hwa akoma so na nyame de otimi hwa akoma so yie ene nye obia ne timi hwa wadwene so yie obi wo ha wo ye dangerous to your mental health wodi wadwene nyina akoma no a wadwene na wodi ne nyina bekwa akoma no no wan sha ebe fa utirim da kro ne ho wa ba no wa ka bibie tie wa wadwene wa ho nyina akoma no a wa ho de ne betoba ha ene obi won so wodi wo kra nyina akoma no a wo kra bedi awreho nko a enti for you to be safe no fa watenka ne nyina wo passion ne nyina wo last ne nyina ne wo desires ne nyina fa manyame ebi so ono de onse ono kra de nani so sa wo de ama no na fa wadwene no nso ka ho so na fa wakoma no nso ka ho na fa waho de ne nyina no fa ye na djuma fa boa no because ono do wo reward ba edru nipa de a na wo de adwene no wa ma adwene na ye adwuma because nipa de obetimi asesa anytime or say God is not a man that he will lie. Na say was say na say nipa di atro. And was say or the son of man that he will repent. So onye nipa na wasesa na adwene. It is a won sad ye we nipa ho a nipa betimi asesa na adwene anytime. God is not a man that he will lie. Nipa di obetwa atro. He is not a son of man that he will repent. Obetimi asesa na adwene.
eti wo sa wo ye nipa na wo bobra de ma wo ye safe the safest place and say what do want dwene what do want koma what do want hoden what do want tinka na obi bia say the Deuteronomy 6:5 no kan what do beto awurade wo nyankopon if say wono de wakaso odo wa no odo because nothing can separate us from the love of God. I think it's Romans chapter 8 verse 38 obano bibi antete ni awurade dontam no no kra wo ye bone a na abana ka so awurade fa che me wo se nya hwe me dia chaw ba nipa wo ye ne bone a na hye ne tirim Wado koko tram ye jeliu. Well, a senitrim. Banyame why ne bonne no bana be repentia. Was say as the east is separated from the west. Sana wo bonne no. Say wo nhumpo. No kre. Akuye nhuna toye. Mo. Nti sana bonne no watimu. Onhu. O se wo sa wo bonne ti se damra mampa. Mema na be ti se snow. Mo meti ho su kirema. Enti nyame nko na impo ye ne nam no. Say it's yana na so na say ye bibi anya oba ya like the prodigal son o jini sika nyina di ya ko ya oba ya no na wagina wa tu ba fa bi ye nipa hade obetu ya so ka onyi firi bi wo ko tia ne na so hwe ko tia ne ego hwe on fan che obe make sure so be ye bi atia oba bi wo ho a ko ye bibi tia ne hwe enti nipa de ye no ye wure mfia de sa nyame na otima ne wure fi bone e ma impo se bone ni sunsanso okra ba na wakata wo so kakra enti na futu amede ma won se ba bia wo de wadwene ne wakoma ne watenka nyina akosha wo ye safe ebe boawo e nyankopon e so no de won sesa na dwene da e no no so de wonya trofo ba nipa timi di atro nipa timi sesa na dwene eti sinipa ase Who sometimes my brother here, but they say, who say nipa na nam nyame so say the ositi o. Yes. Eti adentina nipa wo kohyia na no atam wadwene wakoma watenka na de nyina akoto ba nyame mo hu say nipa timi sesa na dwene. No kre. Eya ye ntie nyame ntie anka etie nyame a enka ya dwene no ene yakoto wo ha na say wo ha na apam sesa na dwene a so ye nipa. Adwa sesa na na so ye nipa. AKOSUA sesa na so ye nipa de otimi sesa na dwene. Na sa asem okan wan na sa nipa nso di atro ba wo de nyankopon atade akwa no no kre nti mfa nyame atade ya nhye nipa manyame nhya ne de ma nipa nhya ne de nipa timi di atro ena nipa nso timi sesa na dwene no kre eti wo hu bibia na anye dai anya wanwa wow eti apam yakoma no a yade akosha kotoko ne hansi mu a ehomu a na say apem na sam na ka mbete no yeah, brother. Nyame hu ya mobo. Transformer ya mobo. Ane anope the new publisher. Was say mantam ben 9 enso asa ba be ka ho. Wo mo nso declare wo mo achitai e de ama Dr. Bawomia. Wo ma mfa manyame o. Nti mo nkai na mo nkai ne ye. O nipa. Na no o mo achitai mo anu a o de kwa wie no. Ewi eno mo numo ho nti say omo say omo a o say okay his excellency na nado buy no man omo hope pa no omo say na nado his excellency John Dramani Mahama so ba na anu ya paper yeah omo ye nipa eno kre obetimi akakra na ne refi onam form ho no opposition no onam form how can say his excellency o konsuo nyina no kre his excellency John Dramani o konsuo nyina ba umi akoka banku nyina so hu but onya ko wura Jubilee House ho no a enye the same his excellency John Dramani na form ho no konsuo no ayo obetina won chen no ho nsuo no kre obi na be sa ama no nti no onya access bi oni bi etimisi oye nipa no kre oye nipa eti ayemfa nche nti wodo ho ma nipa no fa kese na manyame na ode wadwene ni chemu mienu na ode ba konso hwe nti the new publisher sa na waka no Erika Jane so na akasai wo say adwuma wura project na aba no wo ma anyam bia no emfa ne say wo ma japade na fe wo mo nyire wo mo ho nyo na mfa so emra so anopai eda the new publisher the obokrata na chi minority nsugu so kasa se Kumasi University road ne de MPP aban no a ne ba sabi wo nyensan no na chineyefo pese wo mo wo no etu ne din anopai eno nso ewo akira ye boso na Socrates Safo na atwere ne twerɛ a wɔtwerɛ no wɔse with a heavy heart nti akoma emu edu na wɔde atwerɛ to NPP anopai unya the new publisher
ensem no nyina gumu a yebo so ede ama yetiefo bulldog nso wo ha wo da mfimfini kratafa etoso 9 ne nwotwenem no wo so nipa de wo hunu bi na bra wo manage dance hall king the whole Ghana ne wo hunu ni papa ewie kura san nya atan esan so ka ho anopai waka e de atoa se de be ne ba bia bete no Zoom Lion san won hwene so se won be dum aboa ama ba bia timi atenti ba bia won be siesie no won be kwa akoka ho eno nso ene wo hai na Madagascar president wo mo se won resign wo se enye ne ochina ka ho ade chen so won resign edaha ena kane DR Congo mempene nso ya hye yenkokunu bi enti eno nso ha se wo ma entokwa bi sisi no mo ananka enu kwanse sisi akra bi hwere na ni nyina echi nso no esan hyehyɛ ne tirim se wonya kura obetu aban ete so agu enti Ewura Joseph Kabila wo mo enkona yenkɔgye ne kra emfiri ne nsam we the new publisher anopa die so no bia adwafa bibra ni The Ghanaian Times the Bokrata na mede eto so wo de abase amahodo so adehye bi be ye nwotwe ya kyere wo mo ba Ghana ha no galamse ni gold hu dwumadi a emfa mra kwan so ene wo mo ekoye ye wo banda wo bono mantemu ehu asem so wo hanum se aposifo ye wo epoe mantemu etifie poe mantemu wo mo ahyenhwehwemu ase efa immigration officer bi ya eji ni nkwafi ni nsem ya wo gwintiri checkpoint honum eno so wo mo de ehu amane aba beto hanum se Dambai police station wo mo chem se crime cases bosome enkron ya aba betwem a wo ma record 301 wo Dambai honko in 9 months no 301 cases ni nyina eye crime ehu asem enso e wo hanom se Ghana Armed Forces eye mema mano wo mo se wo mo ne aprosifo e wo mayi emu aka bom eye nhwehwemu afa wo mo adwumayefo be ye mienu bi a ebeto odwa se Longshine Mining Company Limited wo Prisia kwesi ada September ne da na etoso adunu nwotwe wo mo ekoye extortion bi kwagye sika bi ni ade kosi chaos bi ewo biaya na mining no ekoso ewo honom no eno nso Ghana Armed Forces se wo mu yenhwehwemu ewo saa ensem no aban ayire nema mu dankran se galamse no de wo mu behwe wo mantimi antu ase ekura no a wo mbema na ye tan wo mo mane nya akono kura se obi ede ne ho ebekwa akohye saa adwumadie no mu a Emmanuel Amakofi bu a lance minister wono ena ne mfonyi eda hanom a piles makumaku enum ene wo modi agu akwan mu se wo modi betu saa de no ase na osahene boafo ansa ya wodi kan eye kunti hene ewo akuapem na wodi atu dwa se bosumi odwura afahye ya wo mo ba bedi e wo honom de asumdwie eyade ebi ebekoso wo mbehwese bibia ebededa na akwam na wo mo mbeba dwumadie no ase no wo mo bambo ho nsem so atimi agina brane vaccination no eye HPV no medical aboso ewo chronicle mu entimi nsan enkomu biom Zoom Lion adwumakuo no so say National Sanitation Day no wo mo eboa ban se de be adwumadie no ebetimi akonkan no pay the Ghanaian Times enso afabi aba ya ka musanyame ya domo 31st October 2025 sompa yebepie kanashi na yede sompa obi bas no aba multiple quest for metal and glass fabrication any installation wo mudi mutintimai wo mo na ye platform no mo build ma ye mibusa wo say window no and as a window installation as a repair UPVC ni aluminium no so wo pobi amana ya mawa eye multiple quest for and a UPVC and aluminium door installation and repair nti wo pono no anso to anenenemu wo mpoma na nso to anenenemu no ebi ade oyema okra wa anye ne ye ntibra glazing solutions nso ewo ho no frameless doors glass any curtain wall installation stainless steel any ne kanka ho metal rolling gate burglar proofing gate automation electric fence and garage door security door nina everything metal and glass a multiple quest na multiple quest for si wo fie na wo si na wo po bi obeye windows and wo doors no ma wo bro wo nya problem bia na eye wo mo a eti multiple quest for frɛ wo mo efise wo mo wo Isla behind trade fair chado hono a 0243 178910 0243 178910 anasa 05440 no abo 6 emako 5 now they are come home 05440 no abo 6 emako
5 net them multiple quests we add metal and glass to bricks na Bell Beverages for so eka ye ho Sompa FM one more and a Bell Colas and a fin so 7-star Bell Malt and a Bella Qua one dia bedja so it is a who host to classic event be now open drinks who open so e beboa e Bell Beverages and ye come from our Bell Beverages refreshing Ghanaians one sip at a time channel so TikTok Twitter and Instagram ni Facebook wetimi follow mo at Bell Beverages GH na with them kama Bella Kwanso for the greater good na ye ko yanimo na me mo aso atibiem se Pepsodent cavity fighter and na se wo hye no nso sa no pay wo de betwitwi se ze wo de twitwi wo se a na wa anya wo se abro na ne toothpaste no eye Pepsodent cavity fighter toothpaste and na ne brush nso ka ho Pepsodent cavity fighter e boa wo sintokro abede demu senti bi e wo wanu mu wo se aye mra wudodom ne niema kaka ho tore bi kra wo twitwi wo se awie so still no ano wutimu se senti na e ba na nye Pepsodent cavity fighter be fight e de amount e maka ka mefa wo sen emoso enti Pepsodent cavity fighter ebre bia wo bedidi ne sugar ne niema kaka ho na bia kwakeka wosim atrapo e wo sen tentem ho enti Pepsodent cavity fighter no wo de twitwi wo se pro fluoride and micro calcium ingredient ne wo mu no a silly tiny and invisible holes no e wo sim na a prevent cavities na aboa wo se na ye strong na afi wa mo no mu ayehwam ye wo Pepsodent cavity no 175 gram no big pack no wo ho ene ne kanka ho Pepsodent Ghana Dental Association agiatum wa mama wo dentist for free nti wo frɛ no e wo 0800 161 000 0800 161 000 na eno ano no Hajia special local foods aduane papa fie sa wo pe local and a continental dishes make come for Hajia special edi amount aduane na edese aduane ne koyie sei eti ade ntina wote wona aduane bia na wudi keke eti sa wotie Sompa 106.5 FM Accra Ghana today na make come for Hajia special local foods wo betimi anya local dishes biti sa banku ene tilapia okro soup chozafi wache jollof fried rice konkonte apreprensa nie atomic kwana so hono hacho kwana so atomic kwana so baby a transition funeral homes ne wono womo eben hono a washing bay kese bi wo e wana Hajia special local foods e wo a obenya continental local dishes ni nyina bi obetimi kra follow no Facebook Instagram e Hajia special local foods eti na ma delivery guy nenye busy for 02463599921 02463599921 Hajia special local foods eduane papa fie anopa nso promosido e de Twisco energy food drink no aba se wo bobia no pay ya e chese e delicious e de ena chocolate nso wom ena fort nso ka ho nti enye beverage no a wono ma no wani aha na wani kum no Twisco energy food drink ne de vitamins ahodo vitamins B vitamin C D iron ne nyina hyemu mabe eti Ghana fo ye mamochi good morning Ghana se wucha Twisco chocolate papa bi no a ena fort wo mu no na chese nuane no bi a wo hia bia na won sa to so 2 Ghana cedis per 2 Ghana cedis per na with them Twisco power your dream Tam heba mixture edro no aba ama ye tu yare ase tam heba mixture edro no aba ama malewi ye free nipaduam tam heba mixture edro no aba ama ye numu ada ho etimiti bidi tam heba mixture edro no aba ama honam ya wo afri ho tam heba mixture edro no aba ama anopheles mosquito aye mobo tam heba mixture edro no aba ama sesi ye nipadua ne ho sesi ne ho so tam heba mixture edro no aba ama nopa awia enumere me malewi aba ne ade ne nyina afri ho wo ye obi a wo dwonso wo bra tam HH mixture drone ne capsules no nso no wadru edimi musa sa no pe wo sori na wo dwonso na net sai wo sori no pe wo sie nyina ye sori no pa ye dwonso na se de apom kan ye no na articulator bi nso di akire articulator na ye nyina ye te ase wo so wo dwonso hu an se ase car sound bi articulator obi an ne de ebi de bicycle sound ebi de articulator sound ba mi bu sound sa wo dwonso na dwonso ne te sai enti enkoye ana apam ya na ade no a sound no ebi te say ebi te say the articulator ati free no pa na so the okay na ebi nso say China bicycle na yi hwie na ebi nso ya te say the balu a yehu a nkoda na so ano no na o de mia ai yay mama was because mama fa wedi o ga me ba jawu tu de ya mi ntie akire
Anɔpa bi busa sɛ wo Johnson na te sɛ sɛ wo Johnson de sa ankoya ai adwoa anɔpa wo Johnson na bibia yɛ fine. Oh, everything. Na sound na unte hwe bibia sound bia ni eche se muda ho na wa mute no sister Adwoa wa mute no yes sister dey no mute no na ka wo yema yare o enti be free we free kura we nye automatic we natural muting. No remote control. Enti bibusa was a wodunso na se wodunso mu no enkoyi a no wanom time HH mission ne capsules no wo pese immune system no nya hoden a wo de no wo pege no wa bi na wo de no say low performance during intercourse nso a eno nso time HH mission ne capsules no ye ho adwuma Dr. Tafrija na ebo adwuma saa e ma ne mema nyina mutimi num bi eti frɛ no e was 0244 417669 0244 417669 0244 417669 time heba mixture duro no ena time HH mission and capsules no aba am ye nipadua nyina agye atum se wo benum nsuo ameka wo se kasa natural mineral water abuju nsuo eno a ne enum na nopa bia eti e betra radio no so na ye sound no na aye kama ye betra radio no so a na wotimi se voice ne na ekoyie eye kasa natural mineral water se wo ye party wo ye wedding wo ye yie se wo pe bottled water wo pe sachet water wo pe dispensers ni bi na wo office akoyie amawa eye kasa natural mineral water ensuo na aba ne ye ekoyie food and drugs authority nso agye atum enti se wo ko bi na wɔtwedan se na wɔtwedan ye kwa ye nsuo fa kasa natural mineral water ne ko chebi ene wo mu a na wudi bi ukọ office na ebi kutawo wo office nso aye wo ba sompa ha ye dispensers no ye kasa natural mineral water na sisi so ye nso aye no mu nyina wo ha ye kasa natural mineral water Casaloma Ventures for ene diaba wo mu e wo Taifa ankran he ya Bok Hospital echi ho je wo number na ne frɛ na wo kɔ ba bi na wo po bi etunsu ama wo a wo mu de begu kan mu dia brew 020 6469430 020 6469430 and 0303 965780 0303 965780 na abwa cancer natural mineral water refreshing water so refreshing no etie for yema mkwan amamabam 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196064 na onso so wode wadwenkyere ene wadwempo na ba ha SOMPA 106.5 FM Accra. Hello. Good morning. Good morning, Bemen. I'm a patch from South Africa. SOMPA SOMPA FM. Sabo kroni biem. Kasua. Oh, Kasua. Oh, Kafra. Kasua de ye de obi ba ekwan wanso ye beba. Mu ye de mu betwa to. Wadawroma ye tie o. Ye be ye ka ekire. Eno ne ye pe. Ye be mama ye ka ekire. E se mo de efiri ho ba gisi ye ho me be na awotwe. Enti no me de be ka ekire. Gisi ye ho me be ho manto. Me ba jo bi tie o. Ya je oso. When maybe me kind I say person akati Ghana penny for 95% woman can correct. We come military at 98% woman can correct. We come police 99 woman can correct. We buy immigration 99 woman can correct. One change na said you yeah no mai and also emwa. There may be mustaches, a mustache in the kind, so in the kind. Or say abortion, yeah, within 10 months, 9 months, 500. I didn't hear, Omukoya scan and while I've been assuming of me, for how long in the Galamsia, some Yebisiano? 50 last year, and I'm a Casa Galamsi, you bet me, Siano, and Yakonumposo will go up with you. What company for next woman because one change maybe you been am na your conference. Amabu so on Galamsey group no ho a me say you bet me the 1 month esi Galamsey ano.
the president on Kahubia. Messi had 1 month to be Sigalamsiano. Baby, any achini pa 500, any achini pa 200, any achi was any panom way. Omun Nasu Yagalamsi any bio. Messi, so be a ready. Obia Utia Nim Amabua, Unyai Post now or Danon. Me say that the 1 month to be Sigalamsiano or my me asumuadue. Ye me an in say, and Ubia Koto Contumera no suru. Ubia Koto Diania no suru, a wokrum, Ade. Namutis was a penny for professors Moko University, Moko Fine Wine, Cambridge, New Oxford, near Dimina. And the moon come to gain. Ensire Yankupon, so my baby, according to Oma Solomon Yan Sanipi. SOMPA FM. Near Fancy Galamsiana didn't be a month for radio and a complaint. It will be at any 8 years. Yeah, then one has any 8 years. One and a year inauguration. Women in mind. Mate Bemen, na me did this a point in one making ye pie that say, yes, Shaka so phone in answer. 0260196064 and a 0260196065 0260196064 0260196065. Hello. Hello. Ajani Moniana. This is Ama. Uni AKOSUA go na wahi. You, I don't pay me Chachiamo. Yeah, Josu. More boy, you ma no pay. Yamishiramo. Yango boja my advanced elections rakan. You know, pay me ya kwenya wina minchia my champion. Pusu sit tatai. Igana for Ayana Monkaino. Na minchia incoming national chairman. If you can come wood, Konosoba, Abrantie. You go to do more thing. Remember me be Muna, Yanko Yen, and Gokrano Mabre. And I had Yasafi on Zababa Wakama. Also, me and one connection with Morganazano. You get them say, I say, maybe in Yakania Katina. Because we think, and the Bay agency, maybe in Yen Supernum. And so near, a different Benina, a festival. What you say? And it's one so prepping in a beer, yet one we have not know how. Your best say, no more position no more kind, or about them, yes, I know more yet. Or more never be uncle, should be an or Manchester woman. So what about you for you mean much more yet? The buy and chase so much will be near much to have crowd more yet. And on Moody Gandeska. What you here? And the one year she. They said on Macabum or more yam. Said an annual friend meeting, I'm go see I am. The intention sounds should be in Mundi Acro. Yes, SOMPA FM. Can't watch them. On one year, like I'm saying it to track. Bye-bye. Mate Medase 0260196064 and 0260196065. I hear SOMPA 106.5 FM Accra, Ghana today. Yedi Ghana Hong Komo na yeji wadwinchire so. Hello. Hello, Ominiaba. Bemen, me pacho fro say na ofre free hin. Me pacho we unia Felix Bell. Me kasafe ahinkwa. Ye wori lokrobo. Oh you look robo. SOMPA yankwai. Yeah, ahinkwa ye ben achimtafo. Oh, achimtafo, okay. Ahenkwa ohu. Yeah. Ahenkwa. Okay. Yo, yankwai. Yeah. Yo. Ni dati fe wama me akwanya no pay mami chairman ni adi mapamu ye. Na mi chia the incoming national chairman, Honorable Boati Ebiakon for the New Patriotic Party. And I feel Honorable Ebiakon for in Japan, incoming flag bearer. Na minua. Who said penny for Ebu Bedu say Tetrema yedi jibusiano. Edru say yebetia enye sa tetrema na editia. Enubi ena ye hu na nei. Omampeni Mahama eni ni NDC for. Emna owo opposition. Afema omo kafa galanse hu ofa na nadu eni na apan. A Ghana for ejina so edi tuaba edi ma wo mu no. Enaya Omampeni Mahama ni endi for enya tum ye no. Enye sa kasa no ena mu ka kire Ghana for ene. Omampeni kan say na nado emphasize state of emergency ento galamsey so enye sa yenti ontimi nko emu mu di pressure eto na nado aban so enti so ono no oba
or catcher your friend saying Catholic Bishop Conference, a country one will say, or bar, the bomb of the asset or the state of emergency at the Tosso. Emma and Penifon estimated now a net of Montpellier Mamma 2 million. You can't a net of Montpellier Mamma catcher and say, or 2 million say, or they announce on your advice as free and National Security Council. Now, SOMPA. Advice and free National Council answer now. What I say or the state of emergency at the 2 gallon fish one. You will come now to almost 1 year at the mining in also a walk room. No, not in Siono, many timber. Not to Montpellier, Mamma, and the gallon side. A country woman say, won't to my and I bar, you better my tuma. It's so Montpellier SR Council for a train here. Said you after Montpellier, any gun for engineer, one can grant train. One can grant train, and yes, from Montpellier. I said, no, Kayan, on Friday, Juma. Mate, Medasi, yes, Yadasi P 0260196064 0260196065. Ghana will be chere we any bra won so betche wadwene nye the obokrata ne trending stories in kwanti won so bra na be kan wo de hele. Hello. Me ba che froze na free he. Yo, Otu, yankwa. Yo, the chairman of the chairman of the yeah, only me about you, Mojoso. I can come on the pay. Oh, you want to I'm a chair on a book and a Japan. They more kind of clear. Or then a discipline. The engine of Chapin, the yellow so that's the first. Galanty after mine, the Abba, yes. The media can make up on the say. The Emperor Mama and not doing it. So we are set and saying that you want to come on a car. The Yana and Cassie Buggy, your dear farms, and the upper modern YouTube, Yakabe 2000 Ghana. Minister, a day after no, come about the say, Uncle Pins, you are not Uncle Papa. Because I'm talking about. Any year, a human being one more day, or your phone I am top. A better than other way. But on my uncle supports also, and your disca, a room, and your food, and your jam and Nancy Cabete, the few years will be 1,000 Ghana. What in the room, or your juma. On to craft there, Mamiko says you, because of the sense you now, you get sit down. Amana, or the year food. The two years when you're a capia. Oh, where they are paying Galanty about a company, your private skate, he is Janaka 500 Ghana. Oh, maybe I'm born a year in a Macoma. Oh, my name for the name SOMPA FM. The two quite the Quiet skate, and Jadin young Page skate, you know. Now, Omu Epe, and I had to say, your Chama police war. Now, I'm telling Mama one on Tom. No one in my panic. No one in my money galantea or Koyama, I'm not looking. Because me not sure that branch in the afternoon, I'm a local. And out of the potential, I'm a Yalia, I just in the crew. And the Omano, young Penitron, Oman Charity, no one for frenzy, and two, no one pet to my papa, and my winning it. Then in just a mob winning it to my papa, yeah, galantery, and that's talking with you. Mate, Medasi P, you had a senior Mason Cow now or more. Hello, Mania Gomichel. Major Super, Beman, and your frozen. Your family, okay, Miss Free Brecuso. You Brecuso Sumpa, young quay. That is a young pain for now, or a poor man, my and it's a jump on in a woman. Some Jojo. Ghana, I or a Minister of Communication, or I also I gold board, or Ghana, and the empire
me born say asunje betina Ghana asa because asunje betina Ghana no one share the youth ni the before be yenye seriously because omo wo opposition na omo wo wiase nyanse nyina nyanse bia wo wiase bia omo ni e dey na omo kan wo opposition sani jenfi kasa rofo kasa on name Sam George mu joma no kasa anyhow because omo for say go omo can be na aye amanfo de na and I say omo say dia aban bi hu ebe ye before na omo to abam and omo to abam omo e dey no mo che e dey no mo kan you see sad galamse AKOSUA ma so omo ka so omo so omo jaya omo metima jaya but because e benefit omo nti no mo timi jaya no na one day youth sorry one day look they almost say Ghana a peaceful country Ghana a peaceful country but one day we need to see into omo nyamaye medawase men so medase men fam yenu pe na fe yen sorry so hello good morning me patch froze and free here pacho midini yeboa mkata free kwashima we SOMPA kwashima yo yeboa yenkwai okay galamse asem na msemika akwa galamse no SOMPA FM yefa bimbo begugwa hin Dr. Tony Obi wa bra 2024 omoku galamse no mo nam galamse site ka che no se o munja na do mpo mo djuma na mo ye no mpo mo ye enti mo nkoso na mo ye enti no de Vanguard ta mo no na ndisi ba ban mu a omo metu na fe President Mama so djuma simply so ka say 2024 year campaign say oba nkofo ya chi omo over 1 million no obe mo amnesty you say I was watching go for 1 million this as I go for 1 million no dey get 1 million down and was actually 1 million no you hu ni kwewu because wo year campaign ka che Ghana for nyina say uba go for akufo aba chi omo galamse omo ye 1 million ube mo amnesty and I say mo nyani ya mo ye we mo say mo nya go for 1 million mo chi omo it's I go for 1 million and if I no do mo afagogu because who say president may say if I say uchi galamse na campaign for na ngasa ho mo ti omo ya chi omo ye innocent u ba mo amnesty and this year one so ba amanye say watching go for 1 million which is switch because ye won be a president we dina mate what so opposition can say we so ba pa one so akosin go for 1 million obi chi 1 million no president say ye ni mo amnesty this year we be odina ni from ampanyin mahama on be chire mi me enti ase mate menso me da se memfa de o twa to okra 0260196064 and 0260196065 hello minima be me na me patch fra wo say na wo frefri ho na wo twa to acho me da to da la teacher ni kete to ko sata yo ya wa kifu mi cheni mo yampo yo body ni chame ka chama na hawa kubisi mo organizer ana alaji bomia and say me media form Ghana haina me bomo ina baso ikia me boma baso and ya uti the station TV station by pia na se wasem e do to miss say politicians in film ye NDC and PP Miami party you mun na film na media for no na hemfo media makase ye di 2 million ma hemfo na ban no poni ahode kakra mo me kacha mo fati se o mbeti Miami kundo mainko na nge admobodu o say ni ku yin tukalamsi o ni free eno ko me si ku o fi no ko Dr. Police ku so mani ku no fa ne fa me se o hine ba ko ji ba ko anje ana mo to krama ona ku ai le na admobodu o bai o ba si se mo si ni na ku ka ke kasi so hine na o wanje no o ba ku nyama no o ahifi o eti kamese apani ya ni sana se apan bia krubia hin bia obituma bia na sika na apan TikTok fo e to kaze de ko galamse no uwi ya ne je si school dan hospital na opani ya ya ni rudi na to so SOMPA FM nti ba sabe bo am mese se galamse youth no me catch mo ne se mi am party ba e o se ko chese tu galamse nye ma so uye ni pa na o so peku ye ma galamse ko ma na denche ku ye ma eti adenti na ku ye ku ya nti ebe sere se mpemfo omunja sansem no MPP na DCS ye ko kire tu galamse mi ya ba no kra ye kan sai obi tu galamse so many years go ko onyibi okoyere ye nwe wadia okọ makatma to koto ya ye bi habitation wa ya bi o so tu galamse
na mo sika bra boso me so a me am kakra a me yeduma ya me sure no yeduma pa oye ye nso yeda ase pa yeda ase ne yetiefo mo adwenkyere amode ebaye eti adwa nyame adom na wo twofofra aba onyame de yaba wodi yaba yi na ho den ne nyansa ene na dom ene yehia enti apam wasme twato a wode ma etiefo a wo mo etiewo ene na anope se de ye boss no fa wakoma nyina apam so wa adwene nyina ene wa ho den nyina ma awurade onya ene go adwo pa cho bremo masam ye simple emfa nyame atade enkohye nipa We're trying to simple crowd. Maybe sorry, na Safo Kantanka the tip of sports neighbor. Nana Kuya Mwabwatin, the Odehyieba Ransford Central Baye, or see AKA Dr. Bawumia will lead NPP to victory. Was see when we play politics with Galamsey, the reality will expose us. And I will say President Mahama and Galamsey now. Blessed morning to Godfred Ayim, AKA Nana Henkai, the golden boy inside Kedi constituency. Special greetings to Commander Moses Abo, NPP National Organizer Hopeful. Nana Kuya Mwabwatin Ablikuma Central and Odehyieba teacher Kujo Tepanyina Susu and also NDC is not interested in ending Galamsey and also co-mensa platoon so Edia Odehyieba was say Dr. Bawumia has taken the lead to lead NPP piaga or say I thank God I thank Nanado Zenanado Ewoho His Excellency we your friend AKOSUA Guabo Jubeti me friend AKOSUA Nshra me sorry Sui Safo Kantanka at the tip of sports no eba we yana first service and so etwa so make I will say nyame aduma 31st October 2025 yebeshia ewo Kanashi market ebre adi SOMPA obi bas no AP ho kwaso tie SOMPA 106.5 FM Accra Mamenka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo ɔbɔ me ne mabusua ho ban me de no hwɛ mabusua ti awon to aso so kwa awon to aso so mamenka nkyerɛ wo me de ma mesre da ne da me de no kyerɛ papa de tiri kwasa be bia ye obi wo ho aba emeya hyase bio nti mu wuranom na mo kanfo mo saa no oh Debbie